Nako ke ya bosupa go etswa mogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone. Phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Mo tshwarela tautona kopa setšhaba go dirisana le mephata ya itshireletso go lwantsha borukutlhi. Bomme ba le babedi ba ba tlhokafetseng ba sena go nwela mo nokeng ya Tholotsane kwa Tonota ba lemogilwe ke masika a bone. Fa mo go tsa metshameko le kgotla la batshwara diphala le itumelela go oketsega ga palo ya bomme ba batshwara diphala mono gae. Ntsweleo e le la gante bogang sebetlela o tla banganela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse tshepiso sekolo ke yona lang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bodi amogele setšhaba se kopile go dirisanya le makalana a itshireletso go lwantsha borukutlhi ka dinako tsotlhe mo tshwarela tautona re moeti mogasa o kopile se a tsweletse le go etela mafelo mangwe go lekola makalana a itshireletso le setšhaba mme a tswelela a kopa setšhaba go ikgapa mo go direng sepe se se ka bayang matshelo a batho le mephato ya itshireletso mo diphatseng a rutlepego ka Karabo Molusi. Botlhokwa jwa gore setšhaba se nne le tshepo le go akola ditirelo tsa maphata a puso a itshireletso mo go kgotsofatsang le go nna le tlotlano gareng ga one le setšhaba ke dintlha dingwe tse di senogileng mo letsholong la Operation Pabalesego. Ka lona o na a dira tiro ye na a tshwanetse gore a e dire ya gore go tswalwe bara mo yo sa itumelang a ba hela a ba thula a ba hela yo mo go e bone a latlhegelwa ke botshelo selo se ba ga itse re tshwanetse gore re le setšhaba re se kgalebile re sa kgwemate ka gore mapodisi ka bo sone ka bo bone ha ba apere uniform yana kana bo ba le ho ngwe mo tsa setšhaba e seng ka bo bone jana ha o thasela le podisi ha o thasela le sone wa bo thasela sone setšhaba sa Botswana mme molaetse o santse re o bua re papametse bile sa bua le go morago go diragatsa maikano a go neela setšhaba ditirelo tsa itshireletso le fa go tla ka dikgwetlho tse di hapegileng le katlego makalana a itshireletso a tsepame ka fa dirisanang ka teng le setšhaba le ka fa setšhaba se a lebang ka teng go ntsha maduo a ka kgotsofatsang botlhe bodiredi le ba ba amogelang ditirelo mme go sireletsa Botswana go raeng go raya dilo di dintsintsi tse di menaganeng dingwe ke go sireletsa Botswana mo metlheng ya ntwa dingwe ke go sireletsa Botswana mo metlheng ya dibetso tsa tlholego dingwe ke gore re bereke le maphata a mangwe a ga government go thusitse gore batho ba lemoga gore mme sesole se ke sa bona ebile se na le kgatlhego ya gore ba tshela yang le bone ba nne le kgatlhego ya gore le rona re dira eng mme tiro e ka ba thusa ka tsela e ntseng yang Batswana ba nne le tshologelo le tshepo e ntsi mo sepodising sa bone gore ka dinako tsotlhe ga ba bona le podisi ba bona thuso ya bogego ebile ba bona tshireletsego e seng kana ka sepe re tshwaragane le setšhaba mme re lemoga mongwe le mongwe yo o tsang karolo jaaka malatsi a keresemose le ngwaga o mošwa a tsweletse ka letsholo le le tlwaelesegileng la ngwaga le ngwaga go solofetse gore letsholo le le sa tswang go boela la Operation Pabalesego le bo le segile tema ya tirisano mmogo Karabo Molusi BTV News Silibi Phikwe Mogolwane kwa lekalaneng la sepodisi la City Police Inspector Motlogelwa Sebapa a re ba lemoga fa borukutlhi jwa go phamelela dithoto le go tlhaselwa ga batho mo mebileng ke dilalome bo wetse tlase hela thata Inspector Sebapa a re seo ke maduo a gore City Police e bonala thata mo mekgwatlheng go tila borukutlhi o bile seo mo potsolosong le mmega dikgang wa BTV News wa Abetswe Mpulubusi City Police tsere taolo ya mebila ya toropo ya Gaborone gongwe le gongwe kwa motho a tlhomang matho teng o rakana le borre le bomme ba lekalana leo ba dikologa toropo go netefatsa fa banni ba lefatshe leno ba babalesegile City Police ra e mejalo e batla go e thusa Batswana ka gore mo melateng e re itemogelang ke gone ya go phamolela dilo ya ka di cell phone ya go tsenelelwa mo matlong ya go dirisa dikgoka ka dithipa go tsaya dilwana tsa batho ya ka di-phone leng mme ka gore re tsibogela seo ra bonana mo mekgwatheng gore re kgone gore re tsibogele di-report tseo kana re kganele melato ya go nna jalo gore se ka diragala lekalana le iponagatsa kwa marekisetsong mafelo a maitiso kwa mafelong a bonno ga mmogo le mo ditseleng ba gagamaditse setoropo go emisa le go phuruphutsa batho le dikoloi go tlhodumela sepe se se ka tswang se belaetsa
nya ha re ka re babalesegile ka gore re na le mapodisi le borre ba security ba machine gantsi ha go na le mathata ya ka go mo bota bogala go bone ba ta ba go thusa bona tota re babalesegile go borai halele gale ka gore go ate go nne le ngwedintwa halele gale ba tetse ha go re bona gore go na le situation e leng gore e ntsa mme hela mapodisi go bone ba re tswa thuso tota ha ra bo go bone re kopa thuso le ha re leng teng ha re feel safe ka gore tota go nna go le go mosuke go nna gona le batho ya ba up and down ba tsamatsa a go boihise mo go kalo la ka sala ha ke rekisa le ke le msi wa re ba le ba teng bo mapodisi ra go file police re safe. Phatlha ya botso ka City Police dirisana le mapodisi ka tomagano ya maranyane a computer aided dispatch system go tsiboga ka ponyo ya leitlho. Re dira yalo ntse re bua le batho ba rona ba ko headquarters ba Safe City ka gore bone ba dirisa di-camera jalo ba kgona go re tsibosa ba bona sengwe se sa siamang go gongwe ka jalo be re taboga ra go attenda diemo tsa gona jalo mme hela mo gompieno ana ka re le mo malatsi ona a Christmas re lemoga re sena dikgwetlho tse dintsi thata go a lemotshega gore re teng go bonala ga rona mo mekgwathong mo go a thusa. Lekalana la City Police le simolotsweng go gola ka kgwedi ya Sedimonthole le supa fa le na le maduo mme ba ruihatsa fa ba tla tswelela ba dira ka natla go sireletsa setšhaba. Wa Betsy Mpulubusi, BTV News, Gaborone. Ntse le mo letsholong leo mo kamela mapodisi a Thamaga Superintendent Moses Kwarare a re fa isa le letsholo leo le simolola ba dira ka natla go netefatsa fa ba ruta setšhaba ka maikaelelo a lone. Superintendent Kwarare letsholo leo le ikaeletse go oketsa tshireletsego ya setšhaba bogolo jang mo malatsing ano a boitapoloso le go ya pele a rutlwepego ka lazy class. Ina re bosheng tautona advocate Duma Boko a re bolola semmuso tshimolodiso a letsholo la twantsho borukuthi la Operation Pabalesego le le go kagantsa mapodisi le masola a Botswana go di goga kwa pele mo twantsho borukuthi mo lefatsheng leno ka jalo se sa go etha ba sepodisi kwa Thamaga go itselopaganya go netefatsa fa ba sa salele kwa morago mo go gasetseng Batswana molaetsa segolo jang ba kgaolo a Thamaga le metse mabapi a karetsa magareng ga emengwe kumakwane Mangkgodi le Kubung re mo mekgwatheng re tsamaga dinalo bona ba ga rona ba sesole sa Botswana re tsamaya re bua le Batswana makgathono ka re bua le bona ka kgantsa go itshireletsa go sireletsa le tsone di-business tsa bone kgotsa madirelo a bone mme Batswana ba utlwa mme hela ba bangwe ba sentse ba gongwe ba ise ba thalaganye dilo mme hela ra ba gakolola. Mo go tse dingwe Superintendent Kwarare o tlhalositse fa ba dira ka gote go netefatsa fa batho dumela dikoloi mo tseleng go thola gore a ba kgweetsi ba obamela melao ya tsela segolo jang mo dikganyeng tsa go kgweetsa ba itekanetse ka jana ile nako ye go tshegediwang maitiso thata le mo ditseleng mare tsweletse re ntse re dira sporadic roadblocks hale mme hela batho re bua le bone ra ba emisa mare checka gore a ga ba kgweetse ba nole mme so fa jaaka ke bua le wena re bo emisa ba dikoledi ka nna bo 20 mme hela mo go tsone go sena o lebegang a ka tswang a nole kgwetsana ka sa itekana go ka kgweetsa le bone ma-driver a tota ga ba kutwa ba lapile ba se ka ba pateletsa go tsamaya hela a ba pheke mothoko ga tsela ba ithetse ba tse metsotso ene ba refresh jalo mo kamela mapodisi a Thamaga o go dile setšhaba go tsamaeletsa ba ga sanka thoafalo go netefatsa fa matshelo le dithoto tsa bone di babalesegile. Lazy Class, BTV News, Thamaga. Go letse go belegwe bana ba le 11 kwa toropong ya Francistown ba le 13 kwa sepateleng sa Nyankakwe fa ba le 6 ba belegetswe kwa sepateleng sa Francistown Academic Hospital mooki mogolo kwa sepateleng sa Nyankakwe a re bana ba le 13 bao ba belegwe sentle fela ebile ba tsogile sentle botlhe a rutlwepego ka Terry Makgwe. Mo sepateleng sa Nyankakwe go belegwe bana ba le 13 e leng basimane ba le 4 le basetsana ba 9 le fa go ntse jalo palo eo e fokotsegile fa go tshwantsha ngwaga o fetileng fa go ne go belegwe ba le 16. Re na le bana ba ba tshotseng ba le 13 basimane ba 4 basetsana ba 9 ge tsa rona tsotlhe bana ba ba leng teng ga re ka ra nna le dikgwetlho dipe hela siame ba itekanetse.
bangwe ba batsadi ba bana ba ba sa tswang go tsholwa ba supa boitumelo ka jaana ba thusitswe sentle ebile ba sa kopana le dikgwetlho dipe ntswa e ne le lantlha ba belega. Service ya bone it's exceptional, like ba thusa tota le bosigo ba tsoga ba ta ba thola ha ile gore ngwana go tsenga dingalo ke bone ba tang ba siane. Sometimes batho ba re tshosa ba re go bothoko go tsa so but go tswa hela gore motho ntsia go ka nna bothoko yes but go bata selo a dira. Kwa Francistown Academic Hospital gone go belegwe bana ba le barataro basimane ba le bararo le basetsana ba le bararo. At Francistown Academic Hospital we had mo sepateleng se go belegwe bana ba le barataro basimane ba le bararo le basetsana ba le bararo mme bana ba ne ba itekanetse fela sentle. were actually good weight and good health. Motsadi kwa sepateleng seo a re thuso ya baoki e ne ile ya maemo a ntha. The services are good and the doctors do listen to us and go so batla go thusa ka sone hela in a nutshell. Batsadi ba bana ba ba sa tswang go tsholwa ba rotloediwa go ba fa tlhokomelo e kwa godimo go itsa gore ba tsenwe ke malwetse a tshabellang masea. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. E re digang di eme jalo pego ya lephata la botsogo e supa fa lefatshe leno le letse le segofaditswe ka masea le lekgolo ke gore 100 ka tsatsi la botsalo jwa morena. Bana ba basetsana ba belegwe ba le 46 fa basimane bone ba le 50 le bone 54. Palo eo ya bana ba ba tshotsweng ka letsatsi la Keresemose e oketsegile go tswa kwa go 91 ya ngwaga wa 2023. Ke letleletswe Somolekae wa Bega. Dingwe tsa dipatela tsa monogae tsa puso di akaretsa tsa gantsi le Princess Marina le tsone di supile koketsego ya dipalo tsa bana ba ba tshotsweng mo tsatsing la maabane. Sepatela sa Princess Marina mo ngwageng o fetileng se ne sa gatise bana ba le 15 ka tsatsi la matsalo a morena mme jaanong gompieno ba segofaditswe ka ba le 17. Mo sepateleng sa Marina ka di 25 tsa ga December ka tsela Christmas re segofaditswe ka bana ba le 17. Bana ba le 7 basetsana ba le 10. Mme anong botlhe hela batsetsi ba rona ba mo seemong se se itekanetse ba itekanetse ga mmogo le masea a bone. Sepatela sa Princess Marina se ikemiseditse gore ka nako tsotlhe bomme ba batlang go belega ba bone thuso e maleba ebile ba beballe masea a bone. Sepatela sa Marina is a referral hospital. Gora gore gantsi re amogela baimana ba ile goreng re ka reng boimana jwa bone bo ka re bona le some threats kana bona le dingwe tse di tshosetsang botsogo jwa bone di tshosetsa gape le boimana jwa bone. Ke sone se bonang ba tsisiwa kwano gore ba tle go tlamelwa sentle gore ko bohelelong go se ka gana le leso la mme le leso la lesea kana maitlamo a Ministry of Health ke gore go se ka gana le meepo tlhokafala mo teng 0 maternal death. Yana ka tsela ntseng jalo bo batla ka diemo tse di ntseng jalo mme seemo sengwe le sengwe se tlang re se hehogela ka seemo sa sone. Kwa sepateleng sa gantsi mooki wa sepatala seo mme Onkabetse Makhumalo o tlhomamisitse fa ba amogetse bana ba basimane ba le 4 mo letsatsing leo mme botlhe ba tshotswe ba itekanetse. Wa ntlha re mmone ka 0044 hours 1:15 e le rre akala 3080 grams ene le mmagwe ba siame. Wa bobedi ngwana e le rre re mmone ka 1117 hours a weya 3450 grams ene le mmagwe ba mo botsogong jo bo siameng. Se se supa boitumelo. Koketsego ya palo ya bana ba ba tsholang e tla ka nako e maleba e lefatshe leno le ngongweregelang palo e kwa tlase ya batho ba lefatshe leno mme go gatalelwa botlhokwa jwa go oketsa palo eo. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Banni ba motse wa Nswazi kwa kgaolong ya Totome ba santse ba tlotlomatsa tiriso ya dibaesekele tsa modiro wa bogologolo wa Hamba
go ipela letsatsi la keresemose ka go tshwara dikgaisano tsa mabelo a dibaesekele a bidiwang Ekentolo Nswazi Bicycle Race. Megadikgang wa BTV News Bethany Mando o go rulaganyeditse pego e latelang. Nngwe ya ditiragalo tsa itlosobodutu tse di simolotseng go tuma ka letsatsi la keresemose mo montse wa Nswazi le mabapi e akaretsa Makuta ke kgaisano ya mabelo a dibaesekele tsa maloba tsa Hamba. Le mo ngwageng eno mokgatlho wa Ekentolo Nswazi Bicycle Race ba kokoantse borre le bomme go tla go tlotlomatsa tiriso ya dibaesekele tse di dirisiwang thata mo ditirong tsa selegae e le sepalamo ebile di kopanya banne le go ipelela malatsi a keresemose mmogo. Mme ke tse e leng gore ke motshameko o monte o re kopanyang motse wa rona wa Makuta motse wa rona wa Nswazi. Re registerile batho ba Makuta ba Nswazi le batho ba dikgaolo tse di mabapi a kere re batla gore le bone ba bone gore tiro e kana mokgatlho o godile. It's obviously a sports event, so it promotes. Jaaka dikgaisano tse e le tsa metshameko di rotloetsa boitekanelo mo mmeleng mme mo godimo ga moo ke tsela nngwe ya go itlosa bodutu mo go babalesegileng. Keep the people entertained during this festive season. Mo palamente wa kgaolo ya Nkange Remo Thalima Mwalusi o rotloeditse barulaganyo ba dikgaisano tse go diemela ka dinao go di batlela barotloetse ka jana di na le bokgoni jo bo kwa godimo go ngoka bojanala. Tiro e tshwana le e botlhokwa mo morafeng mme le lo barulaganyi ke lo gweta go kopa thotloetso mo lekalaneng la bojanala la BTO. Rembuya Simon yo dingwaga tse di 61 ebile a dule maemo a ntlha mo karolong ya ba dingwaga tse di 60 le go heta a re tshipentsho jaaka baesekele tse ba di boka ke ngwao mo kgaolong e ka kwano. Di hamba di a re thusa re batla dikgomo ka tsone a o ya masimo o tsamaya ka yone a gona se thuseng teng la ke ya tutume nnang ke palama koloi ke tsamahela ka baesekele ke tswa mo Nswazi ke ya tutume ke ya go boa gape a ke na bothata. Bana le seabe ba ba thusitseng ka madi le tse dingwe bana ba abelwa dietsele go leboga ke monokeng ya bone go godisa dikgaisano tse. Bethany Mando, BTV News, Nswazi. Kwa kgaolong ya Morolong banni ba ne ba ipelela letsatsi la keresemose ka moopelo wa dikgwaere o ba tlhalositseng fa e le one boitumelo le tshwaragano ya bone kwa kgaolong eo mo ebileng ba dumela gore malatsi a botsalo jwa Morena le ngwaga wa mošwa ka se itumedise ntle le moopelo wa dikgwaere. Ba tlhalosa fa dikgwaere di tswa golowe di ba tshegeditse. Bangwe ba batsadi kwa motseng wa Kgoro le Mogwalale ba supile fa moopelo wa dikgwaere e le one o ba supang boitumelo lorato le tshwaragano e ba nang le yone mo motseng ka e le gone fa ba kopanelang teng e le banni ka go farologana mme ba itumele mmogo ka thokgamo. Boitswebe dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Batho ba le babedi ba tlhokafetse ba sena go nwela mo nokeng ya Tholotsane kwa Tonota ba lemogilwe ke ba masika. Mapodisi a tlhalosa fa e le bomme ba dingwaga tse di 25 mme botlhe e le ba Tonota. Bomme bao ba ne ba nwela mo nokeng eo morago ga go gosomana ga pula tshimologong ya bekeno ba tswa maitisong ka Laboraro Makuku. Mapodisi a re ntse a tsweletse ka letsholo la go batla ba bangwe ba ba ka tswang ba ne ba palame koloi e baswi ba ba neng ba ipalame. Lapo wa Tholotsane o tetse mme ebile go kaega gore go na le bangwe ba go supegileng gore ba gogotswe ke one mo lapong. Tota tiragalo e kaega e diragetse ka bo 4 Maphakela go ne le pulagela e ntsi thata mo kgaolong ya rona yone ya Tonota. Jaanong ke gone ra tsibogela report e mma kana pego e mma e ra tabogela gone ko molapong wa Tholotsane ko lehelong la ditiragalo teng ra ithala le gore go mmudubudu go batho ba bantsi e seng gore nna ba ile go begala se se diragetseng go ne go le maitiso go na le mongwe o dirile mo go teng ke garden e budiwa Bushberry ke gone ko e leng gore gone kong ne go na le maitiso ko nyano go ra gore bone ba tswa Sethabelo nna ba re ba tola molapong
o bo go raya gore ba hekediwa ke one metsi kana current ya metsi ka tsela nngwe le go raya gore ya ba heketsa ba gogolwa ke one mo lapong. Noka ya Lotsane e kgabaganyang tsela ya A1 kwa Phalapele tse tletse ebile e penologa mme jaanong sengwe le sengwe se boetse mannong seemo se se bakile go tshwenyega ga malapa mangwe kwa Phalape mogolwane wa mapodisa district number 2 superintendent Ernest Sinyi a re mapodisi ga isa abegole sepe se se tshwenyang gore dipula le tse di nele maabane mma mo kgaolong ya Seroe ya helele gore noka ya Lotsane e kgabaganyang tsela ya A1 tsela A1 ke simololang go Ramaphabana to Ramatabana mme ga e tsena noka ya Lotsane mo Phalape ya tralaela mo e le gore ya thasetsa konte mo e le gore batho ba mo tikologong ya tebane ba bangwe ba ne ba tshaba mo dijarateng ba tshaba one metsi. Okay intshwarane ke re ngwa o etse tswelela mogolwane tema mme mo gompieko helana tsa rona re se thomametse gore ba senyegetseng dithoto tsa bone di ka tswa di senyegile kae ka gore tiragalo e diragetse bosigo nna re ipotetse ka bo past 10 gone maabane bosigo gore re letse teng mme ile gompieko yana ka bo 10 phakela seemo ne se tseboetse mo taolong dikolo ne se di tsamaela sentle mme ga gona lesolo pele le diragetseng kgaitse jaaka tsela e one ne a negilela gone ga bridging ja bobedi o tswa ko Gaborone go lebagana le bo between food lovers mo food lovers le wa River View mo Phalape. Okay mo bosigong gone ha pulantse go somana jana dikgato tse di tserweng kana tsamaiso ya re dikgato go tsewa di ya ka tlhalosa gore bangwe ba ne ba huduga ba tshaba ka nakwana a ke thulaganyo e leng gore ne le eteletse pele kana ya bene e thuswa ke bana le seabe bae ya re thuswa ke bana le seabe la bothe batho ba disaster management tota ba eteletse pele ke ba ofisi ya molaodi. Oetso a re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele lekgotla la mafatshe a borwa jwa Afrika la SADC la re le dumelanye le tshwetso e tserweng ke kgotla ya ditsheko kwa Mozambique ya gore party ya Frelimo ke yone e fentseng ditlhopho tsa lefatshe leo molesidilo wa lekgotla la SADC yo gape le ntautona wa Zimbabwe re Emmerson Mnangagwa o tlhomamisitse fa lekgotla la SADC le dumelana le tshwetso eo e tlhalosang gore dithulaganyo tsotlhe tsa malao di tlhomamisang maduo a ditlhopho tsa lefatshe leo di ka ya fa ditlhopho tseo di tsamaile sentle lekgotla la SADC le tlhalosa fa le ipaakantse go thusa lefatshe la Mozambique go tiisa tsamaiso ya puso ya batho ka batho. O etso sebaka jaanong ke sa tsa metshameko kgaisela ya Kente Bogang Sebetlela o di tshotse. tla go leboge wena o lebile Samoka motswela tsong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela ngwaga wa 2024 go bolelwa e le ngwaga o neng o tletse ditso le ditiragalo kwa lekgotleng la Botswana Athletics Association selo se mookamedi wa lekgotla leo Pinky Wilson a reng se tshwanetse go akgolwa a tlhalosa fa se supa kgatelopele ya lekgotla leo la mabelo a re utlwa Tshepo ke himile gareng ga dikatlego tse di tlotlomaditseng lefatshe leno ke seetsela sa Gauta se se fentsweng ke Letsile Tebogo e le la ntlha mo ditsong tsa lebelo la 200 meters mo Botswana le mo Afrika morago fo lekana leo la Kokanye o ne a thusa setlhopha sa Makau a monogae a 4x400 meter relay go fenya seetsela sa Selefere pele ga foo ka kgwedi ya Motsheganong setlhopha sa borre bao sa 4x400 meters se ne sa dira diaba kwa kgaisano ya di-World Athletics Relay e ne e tswele ko Nassau Bahama sefa ba gapa seetsela sa Gauta e le la ntlha mo Afrika go fenya tlotla eo mo lebelong la neelano ne re rile re ya go nna le 2 medals mme re di hentse Batswana ba bone Batswana ba itumetse gore tile re tshwere 2 medals ne re le ra re ko Africa tse re di bitsa re ke CAA championship ra go nna le 15 medals ho ga ra nna le katego re ntse le di medal di ka nna 6 mookamedi yo a re e rile ntse ba nile le dikgwetso tsa letseno ba leboga dikompone di tshwana Debswana le tse dingwe tse di neng di batswa mogotsi ba ba tsenela dikgaisano tseo ha ne se Debswana nka be re sa hitella ne a re ntse re le moletong ra kopana gape le ba Botswana Oil ba re lathela sengwenyana mme se ba re se lathetse mo
ba dirile gore bana ba rena ga bana ba ya ko Cameroon re tswe ka sengwenyana se se botokana ba re thusa ka di-air tickets mme hela yalo ya ka ompona re apere phoma ya nana kana ha re taboga go nna le kapari ke di-partnership re bone ka tego ye ha team ya rona ne le ko Paris e ngoka le hatshe ka bophara fa a tswala gagwe mookamedi wa tlhabololo tsa metshameko kwa lekgotleng la BAA la rona Kusimile a re ba tshwentswe ke dipalo e ko tlase ya bomme ka dikgaisanong tsa mafatshe jaaka e le mme a le mongwe fela yo o neng a iponetse phatlha kwa di-Olympiceng tsa Paris thing se e leng gore gongwe ke ne ke batla gore ke ka se mentiona ke bopelo molangwana ka katlego ya rona mo letlhakoreng la bomme ke kgonne go lebogelela gore our social needs kana letlhoko la rona la ka ha re tshelang ka teng la affecta bomme go heta bao ba borre dane ke batla gore gongwe batswana ba ne ba ka leka go atolosa lebogo mo go thuseng lekgotle leo le ikemiseditse go tswedisa falementeng wa go tlang jaaka go na le dikgaisano tse 5 tse di tla tshwarang lefatshe ka bophara Tshepo ke Himile PTV Sport Gaborone Mokamedi wa ba tshwara diphala kwa lekgotleng la Botswana Referees Association Phodiso Rasetsoga o supile fa ba itemogetse kgolo mo dipalong tsa ba tshwara diphala ba kgole ya dinao ya bomme Rasetsoga a re seo se a itumedisa ka jana bomme bao le ba banang le dikitso tse di maleba go tsamaisa metshameko ya dileke tsa kgwele ya dinao ya monogae ka go farologana a rutle Bako Strike Rasetsoga a re o itumedisiwa ke gore kgolo eo ba itemogetse mo dikgaolong tsa kgwele ya dinao tsa lekgotla la Botswana Football Association ka bophara tota go na le kgolo hela e ha godimonyana ka gore la ntlhaela ne re tsama di region tsotlhe hela ke di level tsotlhe tsa ba tshwara phela ba bomme re ne re tsama mo go 51 mme aka ke bua yana re tsama mo go 71 gora gore palo a bone kra ba ba ileng gore ba re na le bone e seng ba neng ba re koko e be ba boela morago ba ileng gore re na le bone ke ba tshwara phala ba re ba dirisa mo di leveleng tse di harologaneng tsa rona tsa motshameko o tsa di league kgolo eo e tlhotlheleditswe ke go tshegetsa dithuthuntsho tsa batshwara phala ka go farologana e le tsela ya go godisa kitso eo monogae ne ra promoter ba bangwe ra ba tlhatlosa ba ba tswang go National First Division e be re ba irela ya elite e tsamaisiwa ke ba FIFA MA FIFA Elite Referees Course jalo hela re be re nna le ya hapegileng ya bomme course ya bomme ba tshwara phala at intermediate level re be re nna le ya tsa di region gape go tswelela ka maiteko a go ribolola batshwara phala ba tlhotlhwa lekgotla la Botswana Referees Association le ikiteile ka thupana go neela dithuto tse di maleba re traina di-instructor tsa bomme ba le mo teng thata bomme re batla gore ba re thusa mo go bomme ka gore ke bone ba tlhaloganyang bomme ba bangwe ba bua teme e le nngwe hela yaanong ga gongwe ga e le borra hela e le bone ba ba dilang le bomme e nna dingalo go ba tlhaloganya nako e nngwe yaanong bomme re rutuntsha ba le bantsi ba e leng gore ke di-instructora bangwe ke ba national ba bangwe ba ko region ba bangwe a even international instructors so go ira jalo go ira gore re tle ba kgone go suga bomme ba bangwe le fa maiteko a diro a go oketsa dipalo tsa bomme mo batshwara diphala go na le dikgwetlho tsa lekgotla leo le kopanang le tsone ya di region re ne ra itemogela gore ga re ba bitsa 5 days course ga re hula ra ba tsamaya le bone ka gore ba ise ba nne le lerato le le ntsi la go tshwara phala yaanong e be re tšhentšhalewa re nne le mo go teng continuous training e leng gore ka bolesego re na le instructors in different areas in all our 17 regions so ke bona ba ba tsweledisang hela go itlhalla ba hetsa module e be re ba neela di-certificate ba tshwara phala bana
e tla re mo ngwageng o tlang lekgotla la Botswana Referees Association le tshegetse dithuto se ka dipuisano le batshwara phala ba monogae go leka go itepatepanya le metlhale e mešwa ya go tsamaisa metshameko lefatshe ka bophara. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Motswetso di bela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tso ba re kopana gape kgante jana ke re fa jalo ka teme ya sekgowa fela o lebile sa moka o eme sentle go gakola tseneng di digwaga kwa pele. Mo tshwarela tautena re mo etimohasa o kopile setšhaba go dirisana le mephata ya itshireletso go lwantsha borukutlhi. Bomme ba le babedi ba ba tlhokafetseng ba sena go nwela mo nokeng ya Tholotsane kwa Tonota ba lemogilwe ke masika a bone. Fa mo go tsa metshameko lekgotla la batshwara diphala la re le itumelela go oketsega gape la bomme ba tshwara diphala monogae. Wetso tsa nako ya bosupane re go tshwaretsegela dilekalo ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosanne le rona thulaganyo ya tswelela. Dumelang bagaetsho nka mogala ka seemo sa loapi se serewa ke nna Mpho Ishadara mme a re simolola ka go lebela pula e re gatisitse mosong ono ka nako ya boferabobedi re gatisitse 30 ko Savuti Wildlife Camp 22 ko Phetum Poem Primary School ko Madinari 12 ko Mababe Wildlife Camp bosupa ko Botshabelo Police ko Silibe Phikwe botlhano ko Ruben Motswakais Farm ko Tonota le ko Swaneng Hills JSS ko Serowe boraro ko Tshwane Metro Car Station le ko Mandunyane Primary School bobedi ko Gaborone Game Reserve le ko Neos Farm ko Tlokweng bongwe ko Mau Metro Car Station le ko Mokane Primary School le marothodi ko Kazungula Primary School le Mahalape Metro Car Station me fa re lebela swantse sa lapsana kwa gompieno sone se supa fa go bonala maruma felong ka bontsi a lefatshileng mme ebile malo mo tala o supa mararo se se ra ka duma kgotsa re ne se tsa pula bosigong jwa gompieno mo tsatsi la ka mosegone se se re be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ya na mele mafelo a dikgaolo tsa kgalagadi gantsi habe tshobe le bokone jwa kgaolo a le gare fa mo dikgaolo tse di setse gona re swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo setšhaba se tlhagisiwa fa go na le kgonagalo ya merwalo mo mafelong ka bontsi bogolo jang ka gore mmu setse o le bokgola mme ebile pula e tsweletse ka go na mo mafelong ka bontsi ka jalo setšhaba se rotloediwa go tswelela sentse se ipabaletse mo maphakeleng gone go ta itlotsa go le bothito ba selekana sa 11 ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng le kweneng fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re swetse gore go phakele go le mogote wa selekana sa 20 ko Veda Mahalape le Franstown go kwa 22 ko Tshane mme mo tshokolong gone swetse gore go thithafale lefatshe leno ka bophara bothito ba selekana sa 27 ko Veda gantsi le Shakawe go kwa 30 ko Lephephe le Pandamatenga mme fa re lebelela seemo sa loapi sa mafelo a beke ko borwa botlhaba kgatlheng le kweneng re swetse re be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadime e phathaletseng le mafelo a dikgaolo tseo go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi gone re swetse re be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadime e phathaletseng le mafelo a dikgaolo tsa gantsi fa dikgaolo tsa kgalagadi gone re swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadime mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa tshobeleng gabe gone swetse re be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadime e phathaletseng le mafelo a dikgaolo tseo le gone go le bothito mo tshokologong fa dikgaolo tsa legare le bokone botlhaba gone swetse re be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadime e phathaletseng le mafelo a dikgaolo tseo ka tsatsi la matlhatso le la tshipi go le bothito mo mafelong ka bontsi ko ntleng ga letsatsi la tshipi ko re soletse gore ko dikgaolo tsa bokone botlhaba le borwa ja kgaolo ya legare go ikutlwatsego go le mololo mo tshokologong wetshone ke gore tshwaretse go lekale go tswa tepolwapi a ene boroko